ar benai siteng micuane akan mau ar benai siteng micuane lai benai wan yu kejat mahe ini dang keren mahe ini sa jikan mau yi denem dei keju kejaka bau minta hadir kejing kelas jongi pada kini wei kiliang kita percaya ke parti jongi apa bagi kelas baklat mahe kia teman dakatip kia ruai teman dakajeng ruai kapten susi ni amingi awala pun susi minta kapten skunya ni kawanang pun bitar ni minta pait bale laisa sau denem takadau nang fi pait ba minta ke soyong kususi nganong fi keleng jeng soyong kususi parti jeng pait ba bhai jeng parti UDP kila deprai denem kami kapor abang yang ni akan mau yang dengan senang dengan iru, bayi mai itu special yang dengan senang. But ilabun kita kijing temu pantai internet yang dengan senang. Kani tang meeting area, nga kamai bayi box nga kamai bayi kali, kani bayi bapa wan dengan jingir. So ini pelan, pemla syuban siu keleng jingir kejong pi, nganau ye pi, ngada dap kabersi mau pej jingir kejong pi kani piawan. Marai kubli gerbang ipi dah to ya thapti dah peni kata buram tu thapti lang baro. Jadi kubli ke jumpai ka kejingi je mahe dene mem ka kerteng sa kanam. Kejing keren meneng rongi mahe ngi ke mau biju pi khamtam ya ni gesnong dingi. Bela ju keren bon ki kam bi thumu ban pritanat ya ni gesnong dingi. Bar nadu ko pori Barang-barang beriya lang badi mahe punya train kam harajar arpuai manadu musim senam harajar arpuar nilai penbet dan ya pihak ya konsulsi siteng sipawa badi mahe babu ni pej mahe andre kate khar khandai arpu teligi police station ngapet manga tagarau ya kani snong dingye ngano ya pihak bangawan ni po snong dingye pada masutu belai bai mahe sakwa pej kerpang ni snong dingye sini ban wad himin pej kwi hi mai namar ngasutu kadon ka jingi dei bakrau bat ki pait ba bai jong ka sinong dingye hanni ngasutu manla ka si la shi banai shi teng manta ar banai duna adien ka jing khlat jong mahe ano ye phi nala ya manla ki sinong lagi spa tali ki sinong manla ki sub unit manla ki primary unit manla ki area nala ya ano ye phi ngasutu manta khamtam ni poding ye kum bai id mahe ano ye phi ngasutu bai mahe id kerpang ye kani ka sinong dingye bar ngajukan mau hi nado miswa po banyo yi kiput hakasngi nyo bud kadang don ka po kan mau ki po dang nyo dagi sunduk dang nyo ka sunduk sate sa thain area soyong dang yai terter kadang yai to por pade dang poi ki sunduk banyo sini thain krang tang jula se ya ka sunduk bala se ki sunduk jong ka area dingye mahe la pu samriki Jingi ke jong phi yei mahe baj mahe isania bej apisia haman lagi por banyo ke sunduk jong phi ngatep hi yei mahe ginong dinge dei nem da kumju kumbai yei mahe ye phi ginong dinge ngar ong phi ngan ni je phi arsha ane ka por awan ngu ye kita nomor belai phi i mahe takadao isania hapiru kumju haman lagi por sini senong than dinge hadu bentangi manla ki police station kadal si phaut ligi police station kapayele nginong ye kawai henry kinda gere gajongi hanne po soyong konsensi kadal sa pusa police station batsa desan ina yiki ini ki wegi parti bele persha live upra live khandai gere gajongi Hando de ken gelum pada area don nyotli ke area naki nyotli ke area kajing job bar kajing klan gede ka parti ka jongi Ani ka por ga yuthu thi gini ba pipin suthu ba pin slow shinga ne jong ka parti ba pi kershan pi tresh to gumne Henry longkum ka ki sipai ki le chakathama hi hab long ki ba pen khre takada ona pi ni hab tresh tom omban ken sting kathama de kathama manta de kathama election ar fulai ni na kinun ka party UDP tu gi we gi lang nim tep henre ni de sipai ban tristom bat ngin de ban ailat hat du ka sipai terik
Ano ye piru kumju menang ni sakmat ni hablong ke bah husiar. Kini ki William gilawan penbid man lagi linti man lagi rukom man lagi kam bagi le glasuan penbid jengi. Kini Kim Dan Syuri wi kini glasu penbid jengi. Henry ano ye pi ni hablong ke bah husiar. Nyimdei ban sang than choi we ga jaka Henry ano ye pi nado mentakasi ne de nado shimtayo lade kirong ba ne gilong kumi ki samla khamtam ki samla noi pi kentei semrang ni de ban syong no ala ki jong ki snong ni hablong husiar no namar bele kini minski ga pede perlok Henry minmi kim de re ki perlok ki jongi ni hablong husiar namar sen manoi pi mar sendum gasni kini glas dang ban rung yin ki sipai jongi ki samla ki jongi kila penbet hi la ka jong commission kumju ko bala do keren ye ki minta man la ki police station man la ki primary unit ki samla jongi ki lalong ki ba pen kre ki yong ki wan ki nong we ha ka shnong ga jongi ki la penat da de da ka jeri ki yong kin kherwet bet ki nong we hablong ki ba sosial namar ki samla jongi minta kalapin bitar yaki ba namar balai ki glakren bakla tam balat ke khtiin ke jongi yaki samla ba je ka party ke jongi tagara ngonong pingi hablong ka hosiar Henry em tang kata Henry ka poru kalalong khem sa satang sitayo ni hablong ki ba hosiar hadu kata kajengi jong pabangi ki pa jongi kami nimkwa banong banlong kumno ni nyai pen sa bet kami kani ka jing saat ke jongi hadu ka sipau terik windows tang ad sang lai teli na south li ki meeting area ha ka pra terik na yopi kande kareli hante hepo soyong kini giwe kiliang bapersya ya ka party UDP ani po soyong konsensi man lakas ni klitong da ka JCB balik hat ki meeting area jongki kira kikit ki bos malakas ni banten he ka meeting ka jongki Henry nga nakaliang ka party ka jongi kinong kit kam jongi ki supen bana bakadon ka meeting hanni meeting area hanni apo dingi paiba kani piawan Henry ni nakaliang ka jongi ban nakaliang ka jonga ngano yupi ni sulit ban pelang swa man lagi primary unit man lagi area haka praterik ngin sawan baro hante hapo soyong haka rally paipa hante po soyong tindakan mo bang haka bom dad hadian ka praterik ngin sa declare bangin syong bet kop hayi ngin ya ap lai jong ka sem ka jongi bangin umaila dikta ki we ban suthit ban pendi jengi haka pra bat khandai trik hadu ka shipau trik halain du ngin long ka berusiar namar balai kinong soyong kilakwa jingkela dainem iyo duway malakasi bar nilay kwa palat tang unoming kwat ngim kwa tang taw nong mikmat hiring lakwa utaw nong tawan dainem unong mikmat uban kren na po assembly dainem unong mikmat uban ra kay kasyon jupi banyasa janti po assembly dainem habang akili apa yang kadai tawan ngihap tre sitam namar ngi kwa ka jingkela ki samla manta hanni pun belanang lastat ki perlok ki jonga ki hanni herpot handing yer ki bun ki pala puli master degree lang bar ngatai punu bar menta ki duai ki IMC menga bagi hab ya tre sitam bar nganong ye pi hanni ki samla ki bun ki belanang lastat tim kawang we ma dang de sispa ngut ki pelapas bachelor degree ban kawang iwe ma dang hap so san phongut belapas master degree bat bun belanang lastan ngam khen tangi belanang lastan ribun ki samlaru ki ba nong phi kham duna ka di pulero em ka di kaju ki samla kire ki jing thau hi jong ble here ngano ya phi menta ni ki samla pare ni la khamya long ki la khamlong bitar susu aman de ki kam bengile no ya phi namar belai ni lakwa ka jingkela ni pet kini ki samla belakam lang amasta le ki pet ki phai khamat chapang bun kini ki subject ki baya keren hapo assembly menta ki pait ba ki pet alamba ki mobile ki jongki ki kwa ayu kita ki nongmi khamat ki MLA kin keren hapo ka yin dorbar bonwan ra ka an ki babhatam namta jongki
takadaw nong don kam kajingkala hanni po soyong konsensi ngila yo mat bat ngila ailat yu XMLE jong ka soyong konsensi kan ka sansnem Henry minta ajar po pulai kipat ba jong ka soyong konsensi kila kwa kajingkala Hanni ka po no ano pi rukumju ngakan mau ano pi ngamwan hanni po tapos nong dingi jong pi ne panyalap election ban kan tho yano kipa jat kan tho ini kiwe yang nega party UDP kamar kut hibat ki kumbang mahe pi ben pi kan tho pin kit upersen chiko ngadang kerma por biswa pangkren ngadang don lang ayi ni mahe ngireng discuss lang batun bet ikta ki manifesto ka personal manifesto banra mai sa ka party UDP bala kren bun kimat hangta kiwe yawe hadin iwe point ibla kren spang kita batan biang ki umba kumdi ki biang hapo soyong konsensi bat kumjur ka jalla namar mahe ide senior ipello ka jalla ibro kawai yang man biang kata ki surak ki biang hanni po konsensi bor hapo ka jalla ibro kawai ki boarding light ki babiang ki mobile network ki babiang idi ipri bapet tang apo konsensi idi bayar jingmut pan pedlo di kajala ibro kawai bat nga kham sutanat bai kren ye kani lai tili pada kimat sepang bamentaro kumuta candidate la shaya khalai trik pi ay kata ka mandate yang ngan le te po yang dorbar thawan ban ya kren bat pan ya side nam ta kini lai tili kimat no ipi kataru di kawai kapang ngajonga kawai kadai ka inner line permit barkala doni kani kami hapo ka manifesto jaka party UDP inner line permit ngam kwawan penjerong handai ng batay stang kawai artilik subject handai ka baar kadai sapang ka roster policy kani kadai ka subject ka bakraw ki samla puli kilai barkalai hapo ka assembly session kan bladep kilai discuss kadai ka subject ka bakraw ka bhayo kamyo jam 100% ki khasi jaintia bat ki bha yo kam yo jam nang te na po ki than garo shate areng no yo thi bolong communal ne ben jai ben riu hanu no re ka shu thu ya kata kani ka roster policy ka de ka subject ka bakraw takada la don kame yekta ki nong mi khamat ki ban let banya sai ki ban kren na po assembly nganong yo thi ka shuki MLA barabor hi ka de be uwe MLA She constituency. Unju don substitute. Banchuan na for election. Banwan ban thir. Henry da poya po assembly. Banchulik thia. Dene. Aba kran ngara jiet ini kinti namar minta. Ngai suba kalong kunta po soyong. Tinailat kun kita. Takaraw na yupi ni habya bishar bahamangi namar nga kran gani bang syukran Henry ngadon ka jikit kli ka bakraw namta ipay pa jong ating namta ka soyong konsensi bat kamtam namta ka ri bat ka jay benril ngakren nga gani takaraw asutu ngadon ka jikit kli ka bakraw kamtam gani ka subject bay kren lang bay mahe bat kumjur manta ba keleng hantay po rithor klakwa palat ban implement no yakni ka an uniform civil code kabaong rinti uniform civil code kabaong kaway ka kintin kaway ka niyam kaway ka riti ka dustur hanni ka jala ka jongi gade ka jala ka batipri utiplay kadai jala gibiong ka Christian state ka ritpad khasi ka jongi hanni khasi jantia ka jongi kadai ka jala kaba ai jat cheki kinthai habaong rinti hantai ka rithor se te bai jat cheki shenrang kawang ka patrilineal society hanni ka matrilineal society habong uniform ne rinti kijing thu ka mut pat pelong rinti lut panai jat no che shenrang pin snow gumno gumta takaraw no yo phi kani hapoy ka por ngapun sutu yo phi habong gumta ngi sutriam ya pangani ka UCC hila triat manong phi kan kut tang hapo surok anong ifi ni kapo pada hata kapo rabi po yanta pin sakkan mau ke kentin jonga bar pisakali shanu don shanu ja u nong mikmat jongi shanu don u MLA jongi dainem ngakron nya kani namar ngadon ka cikit kli ka bakraw namta kalawai kari ka jai perri ka jongiru takara ngo habang ayang ni ngada jiet ki kentin man syukran klumar takara kam don ni menyalap election nak muai henry lakwa palat
ban lek ban ya side nam ta jong phi par kum ju hi na du min shwa hi ngadon e tak mayam sim ban chakri yu pai ba namar baleng lai I yu ma he tam u de yu kni ene ro de yu nong hi kai yu jong a ulai hi kai bun yang a bat kum ju ru gi pai ba jong ka so yo ko susi kum nu ban tre ya kani ka kam pai ba minta ka kenti le no ye phi ngami kade u candidate bo mi pli ka jaka jong ma he ka jingele e jong a mata ki pai ba ki tep ba ba po udang sedang ki su thu pai ba apor ma he kalong da kongwe Henry menta bo yele mga ngano ye phi ki pai ba ki snor ko yele hi mangi ile hi ba phi dai nem ka jingele ka jong a long bo yele hi pai ba ngaso ye phi pale bo lai kai ye ma he lai ka ji kai ko biang nga menta noi phi min chwa dang don ma he ui kai ma he ye phi pai ba kum no bo yele ele si ba pop ai la si ba sin shar ko par roy ling do punjab se kabara tinggi ya pertajan Hagabon kublai si bun kublai si ajarmu